Karbi Anglong Autonomous Council CEM Hinpen SBI Bakalia Branch Kang Pupon. Karbi Alam Amana Peng Kachelong Japan Karbi Anglong Autonomous Council Tum Sai Mukedeng ke Pangcheng. Amri along Amri APHL se song tumar puga celarame kapadopon. United Photography Club of Karbi Anglong Tumpen Wall Photography Day Arni kita London. Pai ni ke sirke parni bolong komaji along State Bank of India bolong komaji mate Bakalia Branch Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hanga hinpen ing pupon. Jasemer bolong komaji Pholoni langhin dong mukak dena rong alom non puta State Bank of India aromate branch awilang. Laso ajok penangan arada tum tangka kacubirti pen cenglok awar saya kisung penang cecak nanglo. Bonta non ke lahaya kisung pen jokpo. Athe bolong komaji along ta State Bank of India branch ing pupon tanglo. Labang so ami along ia modharam lekthe MSc Joni Timung bolong komaji municipal board Chairman Hemsing Teron, Mr. Arvind Kumar Singh, CGM, Mr. Subhakanta Kanua, Deputy General Manager Kanaklata Teron P, BDO, Langsamipi Development Block Pen Chenglok Atumta Chetongdu. News Desk Report, Malong News. Karbi akhita khekang thim alam alamedo lasela Karbi alam amana peng chelong nangji punon puta rat pen ningje bom athe methang council chelong det ningkan toksike pa phi anta Karbi alam achi thewang pamilong lekin ningduk meme puchi cherok to katum pen lam thechi paklang pon bomlo lasi Karbi alam aman ka chelong ji aphan Karbi anglong along official language Assam along associate official language la pen India long 8 schedule along dimklong long nangji pusi awe arat aning hanglo bonta non puta pleng play lahe alam non Karbi anglong autonomous council kacharya tum munthisi Karbi alam Karbi anglong along official language lapen Assam along associate official language aman kapalong ji aphan saimo ding pon tanglo jasemet pai ni phai kre sirkep arni dipu along joint secretary Dilip Terang ke phapona tengke phamega tum chetong dun si ching bai ching sai padu ponlo jasemet MOS 21 along ke jong pon close 3.2 lapen 3.4 apu thaksi me along ching bai ponlo jai meg along CM Taro SCS PS in charge Karbi Anglong Autonomous Council Nirola Phangchupi SCS secretary IC education Dilip Terang SCS joint secretary IC MOS Karbi Anglong Autonomous Council Alvin Teron Dharam Singh Teron Kakrai Teron P Principal D8 Lapen KLDB Chairman Barim Long Singh Teron atum chetongdu News Desk Report Malong News. Pai ni phai krenar kep arni Amri APHLC constituency committee atumar puka chela rame kapadopon jasemet bothat langso LA me phu Bikram Hanse ke Japon pensela bangsa jai me paman pon labangso melong Amri development prona song pen benangan atum APHLC song along chipa ogdun jai me galong APHLC tiripia me phu je ai kathar Korsing Timong Rajesh Tisopen chenglok atum ta chetongdu News Desk Report Malong News. United Photography Club of Karbi Anglong Pathiak Pen UPCKA Tumpen Cepatir Piponse Keceng Siapong Dipu Karbi People Hulalong Tara Langso Wall Photography Day Arni Talonggon Bangso ke talona me along Karbi Anglong along Nongnam Kacethangklong Mohor Nebang Daniel Hanse Mate Ejang Photography Lapen Long Biring Tipen Cenglok Nihang Lapen Ejang Karbi Anglong along Mohor Nebang Mate Fotografer Doanatum Cetong Don Si Mesen Pen Me Pecunpon Karbi Anglong along Mohor Nebang Mate fotografer atum non an keceng siang deng sidolang ke Charlie donang jia ton dopik lang lapen latum apan pacing tur ponji pulote Karbi Anglong Autonomous Council ke cari atum ta lang ponsi warsai kemi piponang jilapen Karbi Youth Festival along ta latum apan mesena warsai pipen paklem padam long nangji la am si Karbi ajutang jubat lun lam tomota ansu sedet pialong cithang dunji pusi alijia tum lam pe cepat langpon me judet pen bang ingkora trok to se amudela tum apan aki joy pen mohor kene bajai megdeng ponsi mesen pen wall photography de arni paman pon dipu pen Edvinson Hanse report Malong News. Ini wall photography de pini dak UP CKA pen ketalon pon long nang hang potan prangsi churgang tu lapen wall photography de arni photographer an tuhan hang pen na chetong dun lapen lasor ni PPC claim ning ma claim nang nima lapen kosong si pangchu theng ma aphan kiching wai long pota nili UPC ke phanda churu parlo ki claim nang nian ta tum dak ching wai ponong lo pini wall photography dia ni tame kena se tong don tan tan nili churu lo
lan lo di tum kar biang long photographer tum matela mohor kene me batum kopiam angdeng sinon dolo apen kon le dunang chila tum non je than lo blote photographer tuman bangge non mat ke karbiang long budam bulote ke cheng siang deng sidola non the initial stage pusipo tum ki chingki che thaning la pa ke chali ning ason dupik la along ka prek tum ki chepang ba daim phan tum bor ipik na la la pen rat tum tami photography hin na tu tami isi respect pining la pa professionalism hanil tu respect pi thek nei pini la pupula la pe non at present situation bangge non photographer tum ban dhaga dem ge ning to oi meme ining oi meme alam mangke chipunang kok lo je pachini ne pin ben mohor kene bang amonit phan credit ke philam lo ningje je det pen save po Facebook pen la use det ti la bang ajat le ka prek pusita me ne bang puji bang at least credit bang pia sonte ne pe parjima sige ma tha la pen non ke bang ji 49 karbi youth festival nang lelo sita nitum long isi mesen documentation doloma karbi youth festival aputha kuno lasi non puno photographer puno videographer ar puthe pikan non athema non nitum pirthe long pache thangjita la photographer videographer ar puthe pik pusi nitam matha lapen nitum jong se non chingrum petra jong se ansu se pache thangji pirthe long bulute lake photographer pen videographer tum henlo lasi non bang at present bang e condition bang e theglong dam bang ke la bang e credit ke philam no free of cost pusi theglong dam se tin anutin da free si lasi pini nitum kecheng si bang ke wall photography de pen United Photography Club pen nitum keche tong pot pini ani chingrum pon ni arong pik lo la pen la son thak si anso se nitum kai kita me chingrum ji busi akhalo la pen lambang ke lan se pajut kok po je nitum ta non council bang ni si request bang puing tung je nitum kado ka we si team pen jong si Karbi Youth Festival 49 hut jong si arpu pisonte me parjima pusi ne mata nang tam la pini wall photography de katalon pon aputha ni tham pachni pon halo kini wall photography de katalon pon aputha bangala lo pachini pon alam theba na lo ni tum non la UPSK pensi alam thebensi pangcheng mon po mane ni tum dusu chingwai lo pula alliance pen chingwai lo ye tum karbiang long ken an photographer ke claim tum dolo po which tame tum mane kisuman tum ke kini sun kacin ni puson ason do sami itum isi team ason dolo bote tum dak thek son an sami dak than long po ma ajar kam sami claim pon long po posini tum matha si isi a group khuli lo lage don thanon po United Photography Club of Karbiang long UPSK la sinum form pen ni tum pangrum lo la Karbiang long do ana photographers pan tum pangrum si ipeng wet ni tum pangrum si papeng lo la pun tadolo papeng chom lo la sila so apeng pachi priun e pin jipan nitu mon ke claim pon ain dola la sila so ke pachi pri pon e pin phan ki lage kadu tame la aning alo sima tharang pola si la lo la so pi pen tum bang bom lo an si retum hadak fast bi lo so sing ti prok lo hadak tum la photographer meet up lo la so photographer meet up ki bi bang sin tum bang ke la UPSK am hang pathek lo da hala so ani UPSK am hang pathek pen pini ani tum claim bom dam bom lo ama sing ke wall photography day 19 of August la sila so ani nang le rok la sing num ching wai lo itum camera ki ora tum polote camera ki odbera tum pote tum ta talam du nai ma pelo la wall photography day pote la ki tum han kenang shot nai ani mati tum han apor ke ki me nai ani lo wall photography day pote la sila so ani tum talon dun ji ma mate talon dun nang ni ma pon ching wai so la ke talon dun bek nang pusi itum ching wai si lapu financial problem sami tum dulu mon sami itum la pu chirung pe na ya pe na puting sami itum pu pacun lo la si pacun si pini ani la dak la wall photography day itum dak tara langsung Karbi people hola la itum dak pini adi do job pe itum pacun ponong lo la si ladak thangat ke sik sakta abe itum pini ladak wall photography day katalon bonalong lapen thetan photographer tum mate claim bari matum sami pini dak nai chetong dun addo las alang li tumahin pen sami mesen alam ni tum hanang than pon lasi labang so ka chethan na teng alam thea teng sika dowe tame ining si dowe nai lapen sabso bangke la Karbi anglong rachari tum sami ni tum han la ai photographer team tum han sami asabso nama tha pon sonte mik par ima alam bangke itu madim long son itum dak ke claim madim long itum hanong sa awar sai nang pipon pe puje ni tum kona pen si tum claim pon la mati kona pen si tum bori thekalang non ke bang ilang
dakla tara langsung KYF festival sami nitum ankan mang sami mohon ne tum dolo ne bom lo dolo hatum sami ne bom lo bon sami isia son a group pen pene son te messenger ma ala son opote mani mulut kiri nang tuna ajat tumi su bon sami la isi tim atum function nang humri lo pote messenger ma pula tim nitum epeng vet at do tum function nang humri lo te messenger ma pula si nang humri pote nitum mang sila tum bang ciri tu poni tum bang joyke pen endun po akam sami pacun dun po mesen pen lasi anilin pen lamthi chune ring pa halo Karbi Anglong Otomas Council penahin sami nitum han asap so nanglang pon chat nang pusi mati nitum panang mes Tumanta JP ni la sopor kimi gunong pasitong dun wall photography dia ini asoni thot pasitong dun pen nitum pan thithini alam kichuning ri dun alam kapali po busining thelo je nitum chuning ri dun bangala pulo je no jelang none Karbi Anglong is ani kan bang son Karbi festival tan tu asila sono taksi tumta baso ke thetan 50 nang le phan ginon 2 years ne anel tum tasi morning pen bangke itum UK team pen kachun bangke tum EPC ke team pen isi documentary tame isi documentary video sami tum phan punang pek konson de meparji an pangbar banang non son horn festival kaprek aja ka bang zero festival pen dang adim bihek ke penang foreigner mane belek tourist undarang pela son haksi tum phanta UPC ke team pen aphan isi awar sana pi konson de meparji athenili tum long non members 25 above do itum all Karbi Anglong photography tum east west pen itum dak isi eklai dolo sani tum phanta non ki bang jilang anbay Karbi Anglong Otomas Council me menang matha ponang po jeni tum phana Karbi Anglong mata itum photography pen dalau videography pen dame chipa doronno lasi non e prang bang bang kene tum phanta nang matha monsonte reparji pardon Uncontested pen men meji lams kilik che pahai si BJP song nong me kachewan men meji lams bang phukang wai ang ton amat BJP tum se chedan jok plot pen che pahai ponlo Karbi Anglong along BJP song ing tang pi jasemet CEM Dr Tuliram rong hang ke japon ke thega joine men meji lams along bang phukang wai hod ang ton amat BJP tum che pahai ponla pai ni phai kris sir ke bar ni ke haya tum men pang dak pon tang labang so election along BJP tum madu pen ta chedan jok plot pen che pahai ponlo jasemet CEM a hem tunar lomate bithung reng thama constituency along pina lasi kachedan don haya tum aveder tahai meni pusi cherok tok tum che than pon rinti ningkan pho farman men meji lams kachari ponjia phan chairman arpu bida sing teron afansi pek ponlo lason se vice chairman arpu bolop sing kro afansi pek ponlo satgaon pen digonto terang report Malong news kiba ko boniga আজি বিশেষকৈ মই এজিএম কাৰণে আহা নাছিলোঁ মোৰ সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব আজি বিশেষকৈ যোৱা আগষ্ট 2 তাৰিখে এই লেম্পছৰ ইলেকশ্যনৰ বাবে নমিনেশ্যন ফাইল কৰা হৈছিল 8 তাৰিখে তাৰপাছত আমি বিশেষকৈ ইয়াত বিৰোধী দলে এটাও নমিনেশ্যন ফাইল কৰা নাই 14জনে ফাইল কৰিছিল কিন্তু এজনে জয়লেন্দ্ৰ তেৰণ নামৰ ব্যক্তিয়ে তেখেতে আলোচনা কৰি তেখেতে উইথড্ৰল কৰিলে সেইকাৰণে গোটেই আনকণ্টেষ্টতে এই লেম্পছত নিৰ্বাচিত হৈছে আপোনালোকে আনকণ্টেষ্ট যে আনিব পাৰিছে সেইটো বিষয়ে আকৌ ক'ব নেকি ইয়াত আনকণ্টেষ্ট অহা মানে বিৰোধীয়ে নিদিলে তো আনকণ্টেষ্ট হ'বই আৰু যিবিলাক আজি গোটেইটো অফিচৰ পৰা আমাৰ ৰঙান ডাঙৰীয়াও আছে তেখেতসকলে অফিচিয়েলি আমি আজি চেয়াৰমেনক ঘোষণা কৰা হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ যিমানখিনি 13জন নিৰ্বাচিত সদস্য আছে তেখেতসকলে একমত হৈ আমাৰ চেয়াৰমেন হিচাপে বিদ্যা সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া আৰু ভাইচ চেয়াৰমেন হিচাপে বলব সিং কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াক তেখেতসকলে নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু ইণ্টাৰনেল অডিটৰ দুজন আছে আৰু আছে অডিটৰো চিলেকশ্যন কৰিছে কি নাম আছিল পৰশুৰাম বৰদলৈ আৰু হেম ইংলেং এই দুইজনে অডিটৰ হিচাপে আছে আৰু ভাল লাগিছে মই এজিএমতো আমিতো নিয়মতো আমি বহিব নাপাওঁ তথাপিও তেখেতসকলে বহিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে আমি বহিলোঁ আমি চাই তেখেতসকলৰ যিটো CM ছাৰে মোক নিৰ্দেশ দিছে যে আপুনি মেন মেজি লেম্পছত যাওক আমি দলীয় অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে মোক দায়িত্ব দিছে সেইকাৰণে মই দলীয় অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ গোটেইটো
মতামতটো ল'লোঁ আৰু AGMৰ যিমানখিনি হেৰি আছে মই আজি দেখা পালোঁ এই যিটো মেন ভিজিলেন্সৰ ইমান ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে পৰিচালনা কৰিছে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট মাহিলী যিটো তেখেতসকলে যিটো চাউল আনিছে কেৰাচিন আনিছে এইবিলাক পাৰ্ট পাৰ্টকৈ অডিট দিয়া হৈছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰবিলাকো CM ছাৰক তেখেতসকলে আপত্তি দৰ্শাইছে যে এইটো মেন মেজি এই বিপদ অঞ্চল ইয়াত এখন মানে ৰৱাৰ পালিচ এখন ৰাইচ মিল প্ৰয়োজন আছে বুলি তেখেতসকলে আপত্তি দৰ্শাইছে আৰু CM ছাৰকো আপোনালোকৰ চেনেল যোগেদি এই চেনেল যোগেদি মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ তেখেতে যেন এই মেন ভিজিলেন্সত মানে ৰৱাৰ পালিচ মিলটো বহাই দিয়ে ৰাইজৰ দেশত এই মেন ভিজিলেন্সৰ কাৰণে যাতে এই লেম্পছৰ অন্তৰ্গতেই লেম্পছে চলাব এই মেইলখন এইবুলি আমাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰসকলেও আপত্তি দৰ্শাইছে আৰু আমাৰ যিটো মেম্বাৰসকলেও বিশেষকৈ আমাৰ দিলীপ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াও তেখেতসকলে এই ছাজেশ্যনটো দিছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ এই চেনেল যোগেদিও মই CM ছাৰক জনাইছোঁ আৰু মই নিজেও CM ছাৰক এইটো বাৰ্তাটো লৈ যাম আৰু CM কৰি পেলাই যিটো কৰি দিছে মই ভাবিছিলোঁ ইয়াত আনকণ্টেষ্ট নহ'ব নেকি মই নিজে ভয় হিচাপে আহিছোঁ কিন্তু CM ছাৰে আগতীয়াকৈ গোটেইটো তেখেতে মেনেজ কৰি থৈছে চাগে সেইকাৰণে আজি ময়ো ভাল লাগিল তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় ডক্টৰ তুলিয়াম ৰহাংদেৱলৈ বিশেষ ধন্যবাদ থাকিল আৰু নৱনিৰ্বাচিত যিটো সদস্যসকলকো মোৰ আন্তৰিকতাৰে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অফিচাৰসকলেও তেখেতসকলে যিটো ছাজেশ্যন দিছে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ মনোজ চৌহান ডাঙৰীয়াই আজি AGMত ধুনীয়াকৈ আগন্তুক আহিব লগা যিটো হেৰি বাজেটটো কেনেকৈ হ'ব লাগে গোটেইটো তৈয়াৰখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়াৰ কাৰণে তেখেত অফিচাৰসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Ingdeng thongkep jet kewai ke talon pon japuthak tiri kamame ke sengpot. Jutang henlo kheyang thek. Pindeng sumpot henlo kheyaraje. Jutang jubat le kiwelo te khe kiwelo. Lason si arnam langpi karbi jutang jubat asong hin pen. Thongke bangdeng arnam langpi hawar karbi risunim sorongaje ke talon pon japuthak. Nirja klam kese sesai hemalong pai pai ni pai krisir kebarni. Tiri kamame ke sengpon japhan mekang nipon. Bangso ame cepahen pupon Samson ingtila pen Joyram teron hin pen si me alam thejai pon pen. Alihi pachini pon. Alihiaman pen karbi jutang asong tiripia mei pen Harsing Ronghang, Jameson Ronghang, la pen sorot beatum cetongdon. Anparta arnam lang piang kang kethegedingatum ex-BDC chairman Tonjit Lekthe, Joysing Be, Ramsing Terang, Sar Suresh Lekthe, Jibon Be, Bidasing Tiso, Anthony Bongrung, Rajan Rongphar la pen Hirbang Jina Lekthipi, Ilis Terang pian parta kapre kethegedingatum cetongdon si tirikama me misen pen sengpon. Nonang kilijit hongke bangdeng jet ke bae barnam langpi hawara longta mesen pen ke talon dun japan RD do jot pen cingki cethan pon arnam langpi along nonang kiliji ahawar karbiri sunim so ronga je ke talon ponji fere ni phai hini pen ni phai pli an padu ponji pusi ceparai pon kaduk kawe alam RD do jot pen cingwa cingsai pon si ingsam jin pen mei pechun pon hajang so pen rojip ton rong tu report Malong News. Bomulang solong karbi employee association atumpen mekang nipon. Pai ni pai krisir kebarni bomulang somate HBE Silunjan Cooperative Idea hemalong karbi employee association thihekpen KEA tumpen mekang nipon. KEA Central Committee mepu hakim rong piahin pen si mechari pon. Bangso amelong Central Committee atum ahin pen lapen kadukawe atum chedon sar pen bapuram kathara phansi KEA Silunijan Journal Committee mepu arpu pekon. Bangso melong Central Committee pen kacitong dun KEA mepu hakim rongpi kongchun bang Dilip rongpi dun maipu paniram hanse dihin rimbang biram teron saihem chun bang kangbura hanse lapen bidisar paniram timung atum cetong dun si me mesen pen pechun pon hanjang so pen rojip ton rongpi report Malong News. Apang sinali tum kaduk we hansa kardom paje ni lo ini nele tum Karbi Employees Association Central Committee ahin pen ladak Indonesian Ahawar Karbi Employee Association General Committee long nang kaci humri phanwang lo lapen ke ini labang so kaci humri mai long ini mai long
mai pu ar purong ke bapuram kathar lapen ke aprang pen kedutang general committee labang so chunbang do harmon Omohon Singh terot alang li hansi ar pitakang lo lapen labang so ar pitakang det pen non ke wangji 27 arni se puthot Asia Amerikang ni dotupo lase labang so Karbi Employee Association kachi humbia me phani ni tumbang ke anso se kosong si Karbi Employee Association ke pangtang khima ani lip ni hang hawar sedame kachi humbia me lapen Karbia dum employee sang bong sedame kisum ke boy do asela hai kachi tham simum phan simi tum pini chang lo asela bang so kisung ang denggan sedame kosong si ke pachun pon thagima labang so cepat choy seroi phan simi tum pini bang so bomulang so mate Indonesian hawar long bang si labang so tai ang de pachun la apen ke kadu ko vela dak Indonesian amade bomulang so hawar long Karbi chokamara song nuk nang chetong nuk sinili tum ningarong lo alang tum hantan ni tum kardong pajir milo lapan ke kat coro ang deng stame alang tum hat pajir milo pasi puthot kongchin bang henta ikhechini nelihin tan tapi ini now tum Karbi Employee Association bana kunanat tu sing tum ni lapang samai lo pini nili tum labang so amai abang ke nili tum la bomulang so ahawar angkang apan bang sin iletum kacing wajat ala bangke aprang benda iletum ladak komiti do Karbi Employee Association General Committee ulasi sudame ala aku kacing humri tu pu amelong ini pansi me por pun pegilo apen ke ithelam thege bangela hanlon ni tundak aprang benda ke dutang General Committee ke lapen la so committee pen sinitum conference di lo la pena long seminar ba tingwa cinta conference long ta ditung ke guni bom lo wa visita isi ini kastora apen ke jai si kithetan office kohora office ha dolam raj ponera jok ni pen masini tumangta commission gap do koglo asupensi angbong ke sabso ke claim kaduri do koglo wa vis tame non aku nang si humli tu lo la pen la si litum ladak Karbi chokamara tum doana we an doana tum apanta hawar me to bang bidi sore pomsuri doan ta pachai long le pinan ajak dinglo selbang so tum chokamar porting jiram office ke boy kitipa we je phan ba ke bang bomor ni hampang song doan ta kem rap dam rap je phan Karbi khe tum kaching thor ramo ke dam thek rap kem rap thek je phan pusila tum chokamar tum bak pudo at puthe tan do bul hai hoi kem rap ta nom dam rap na bu sot Iltum tirpia melong separating si pinin tundak bomulang son lang kan hemri lo pasti ladak iltum tirip sepet tirpia me pen wang me pu chunbang kong chunbang neli kong chunbang lapen bidisar andun me pu office secretary do lapen executive member sakai temen iltum wang rapet lo tiwang rapet pen ladak selunizan me bomulang so Karbi Employees Association General Committee lang nang homri pendak lang tum damen tum hanang jit tagun lon iltum cek anso se claim rapet nang posil tum sing bajing sai pen arong tum pen tum dani nang pat hedu lo la sarang tum han niltum central committee hen pen sina kachuro pejir pon lo kon thot si ke bang bomar ni sita Karbi tum ke sung do an sita me pen nu rapel nang hampang song ke claim rap bang hampang song ke claim son thot si tum la Karbi chokamar song hin pen claim nu la tum pini lam the me long si pon Asam Jatiyobadi Juwa Chatra Purikhat Karbi Anglong District Committee Ahin Pen Kachesong Me Kedengpan Pai ni pai krit troksiani bogojana long AJYCP Karbi Anglong Arwai Hin Pen Kachesong Me Kedengpan Kedam Tangarni Assam Government Ahin Pen Class 3 Pen Mathematics la Pen Science subject along Areng Kilogalam The Pen Si Padupon Et Pupusi Ceparai Pon Lati Prabjin Pen Lar Si Minalam The Pen Si Tok Ponanji Pusi Mangpon Lasu along alang litum pen kemang kontu angton primary school along anke ipialam pen si than ponangji aklas tin along than bang atuma phan pek pon rep nangji lapen kilometer pho angbong isi technical institution lapen science institution padu ponangji pusi AJYCP atum pen mangpon jong si kemang ateng pen chunchi dat pulute democratic arona teng pen chisong pon pang tangkring ji pusi ningje pon hanjang lo pen reception of report Malong News.
tum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da ka birta.